Hallelujah. Kapngakot, kapangkalangan kiyang kauno ang saumawisit. Megatin muitong, yung kakpatoto, pagchelen piliwan kipanate. Sapulman kipanan saumaw, los-loson pongi masanan kot, maway men ko saya Merry Christmas, peranen Christmas, on korusyo kan me pampatrongyo, nan broadcast wet tepilpan korongamur, ran mawang Christmas ang kami o amupanay. Chelan kian sumawan kapagap monay pantap o mang siyo wakot kaun lapalap kalanganan kami sa paduto remo ni maran Kaun Jesus sa kasabay kalangan kiyang kami ang sumaw. Te asangakan maur te kisakasan maur sodok opel maur and ansawat makamkatang kisaki amanaman kit melelay panay tonay way kouros mepan kaka koronga Klipwetro mangi masan and bonpe. Ikapagap kiyang komangen sarau komayang katan kaskuli kit kawasa kat mali at mongyong sen kakasa kupromi ong at maur. Sekalangan kiyang komayang sumautu wetramet kom katan kupro kapayata kom katan masan do kawit kit kom katan masan way nano way and kak masan way ong metekan mepan rong the koronga kitpon and mianan Towe Mehlel to Lord duana tanane komuran koros sekopreyang komiat kapeng kasaba kalangan ng Kaun Jesus mawiyat kaun at songkomor amen. Well may katengkak udial ponopon riau mia morin sa Wasa tiban bileutra Kosonned kamelele me sansal nan sambawat we riau mamor. Okay, we riau mamor me Satan kakaon me Kaun Jesus kakaon. Iko sampalpan kecailenkin kila kupura trailen kinunya sosong nan masa ng god. Okay, pak cebang keno sukau tila pak cebang kin lama-lama me pwegi ay wiya kapaka pwegi ay wiya watawat suiban yang morla. Apu iko sampalen chailen study ke masa ng god pwegi kodialaban morte kawiten maur light lamp tengi de menser en aramasama na maur nan sambawa de miminang puksarawi pwede chaymangi me kauno ko tuma katengkapeng trailta so udan sapul mamasan metokay trail imek cheban payaw taot kisang so ay jungal lesena mepitwi riyawa ira songotroyo ni ora la pisumi bangko saya ira songotroyo ira share songotroyo anyai study gi bilmenta wala on child ma iban pachowan win bon be mo doje bang kaya di lesena so saya nalongo samba ko saya weyo bil tamba memor nan weyo ime bil memor tuota lesson be song ora la pisuka piluya memor lala karasapa mia sapul machail nan marki mia wasamena marki oka kaun mia ton bueyo mia Kosonned me weyo ananasa mia custom de Tiahk me weyo kenita wen meraken identify merasa ke me Israel mempombe okay mia manamanen buey wet obil mia Imwsekla weyo. Okay, so niora lap teni masan lap so trot koskosa ya mem way to metote I narrow it down katukala te iklang lang tay way song isu poka kouros memor lala may bang kilang lang ikoskosa ya we rod Wen marainen god song isuka kouros memor lala. Okay, so kamelele me miayer me share ora lap wat nan video kan me recorder nan perongko na bata apu me bil we meditate study gran wat pokita imen bile wado Italian kawang kupura trail momana tay banken yurong a child more in so long so kayo ni masanan wayo kasaya monarchy to a government the Kaun so kaunaman Kaun dawe yopon kaunaman Kaun dawe yopon ari chaiban udial nan morwat Kaun Riemen aman ye Kaun Jesus
aman ye Satan. Okay, check out the else simponopon nantin sawaya Satan Jesus. So where ya want near alap mimen kosaya. Ira share number Ira Koaros share Kaun. Okay, Kaun and Marain, Kaun and Rotrot. Nana say tuau so go by say ko patar moment Jesus abang got to. Emasani seri manapani puti abang work government. Okay, so you know we will yamone bang say government in Pompe. Puinyo to a aman Kaun. Okay, so to a chama win nalang Kaun we rot Satan Kaun Lucifer. Okay, ban study more mepit we rot weki chase chugak maunang imunji man me chase chonok we weki. So ipan Tiahk to lesson why bang paki to study mepit we rot puchelanane child memor child kachin yes nan mwe nan di ma chai kapakapakana ban warfare palilaut. Warfare to a bay, Maun sang Wasa magjay pe dear, up the child, Kaski Mogadin Tepel, Pugia la laut la. Okay, Kaun Doadoahngki, Sapulmar Masakan, me Makonger Tiparelkan, Audi Railtar, Wanuin Rail, Kay Raildi, Kasarawi Raila, the Donkin Rail. Okay, Garta come young oi, and then we kila me. Magchapila ta Christ chami minan we marayan chana na asa tamangi mokidin we rot me palia patel so koyo tamira share pana te duwepene loale Ira Koaros sabulmanki kauno ka doadoahngki nan margi kaun Jesus ime kaun anan we rot Satan ime kaun Ira Koaros monarch Ira Koaros kaun da governmento. Okay, ban wata kong child nan Kolose silu eulele isa kisu iba cho wandar scripture kan pon mga lesson so kung makakwatek more men child bil kawalang ko para child tuan tama buksa raw mataw po okay pak chicken koronga masanen kot Pueki turin masanong kot huya pakadara kay pak chicken bil sola anson wata kapumen wata katam. Okay, kumail yang Christ yasata kumail okay, so masanok kumail yang Christ yasata anso tamo anso miyaleta Christ ngay baptize ngay puerta sampon se panse ito yang Christ yasata. Okay, ban bilo te panse ito murim baptism bil ansa may porta ki morka yang Christ yasata kumail yang Christ yasata or kumail kainenela amay lamalamakan ong nimekan meminan lang. Okay, mga kaibigan sa Towe Mehlel merayang Christ yasata Wasa wata pit yasatan murin mela or yak at matamatao sa parang yan dami masa ni puyan sa wot mechana na kainenela at matamatao so an so dami chaya satan so mechayip sapal guitar baptizing pilar guitar porta masa na tugay gichal. Okay, masa na tugay gichal an sa wot niya chay wialar so long cup Kolose silu ewak mail yang Christ yasata or kumail kainenela amay lamalamakan ong ni mekan meminan lang. Wasa me Christ kun kat ya bon mole ni palimaunen court kumail peranki mata wat wan song kan memi wasau kay dek mekan memi bon sambawat. Okay, i kasoban masanong court kun kasawi komo yo kasawiya kitrakan tatong kasawi kitra tamacha mata wa loud. Okay, magchagan mano ke la toro ran sarawicha micha manta kauno riayana na court. Okay, pag kauno kasang child ran koros pugia child yang Christ yasata achay matamatao kupura chay ka pangganulang matamatawa pumpunot ki ngongong ki tama kauno ngongong ki tama kauno matamatawa mepit sambawat. Okay, pag kumail melar o morumail kan yang Christ nak tiren court amail mor melel ye Christ o niyapan sansalata kumail pilpan yang sansalata o yangi anak sapulma lingan. Okay, chaban yangi anaki sapulma court lingan.
Okay, we share His glory. Rajujik limau. Kumailutan pan kemela inangkan and sambawat makuntatok lalamailakan. Ariyatakan kamal sarswit inangswit naroka kapa. Naroka kapa ye sangan kaudakan tigitanani. Okay? Rasang kaudakan tigitanani. Arpuegi sang Pwukat. Ang yangan quote pan lelang railakan mesoja kin paikyang. Ben kumail mamor kier sang Pwukat maso. Niyan so mesangan inang Pwukat kin kakaon maurumail. Okay, makareta. Kom yung oy chesrokak tutun sarawita a cheschip sapal. Okay, patakin ip sapal pang kop pulipul nam parang kono pata arain pogida yi patakwat me Kutay mendaki. Ay kamorin ipsapal. Wuliakap kasamo kres na chay mor. Ipatakan mor sotukan ma. Ipatakan kamorin ma. Okay? So, imiyakos ko sa yakin mamaso. Yamumun kitay. Amet chay mor kitare o mor kap. Aramet kumayludan pan may sang Pwukat kouros. Ye lengar inang swet o kailok. Lokayan kailok desaminen der pulisang nan awamail kan. Kumail der kin kinelikam nan pungamail. Pokumail pulikitier maur maringen maso yang akiyawiyakan. Gera masman meschip sabala es apan sa sayatan sa dami pulikiti. Apan ayan kitor maurin kailok maurin perin maurin lengar okay po ana pa chay lipukiti. Arma chay ban so chay melelin kolula arya chay ban so chay rongata. Mapuka pan memor rong chay ban kosko yame chay luwet lau chay mela. Ye yaramas kap me kod son wiapa kun oneta sapal and so kouros nituen pain sapol maroson puen katin kamakaraini kin kumail tuen peni dame mama sania kita more cup so on the way once a while jagun we at that deep kauno kan pilewone trial kauno kan pilewone trial sukun daja soing trial la jagun bak mak again mak og jagun learn san jagun gaskule sang a chai so utarakan okay kajai bak mak kayon son wow chai ban bak mak makon tipachekan ogen manokela. Okay, so niya chay milar ng relationship po chay more pangkin wok la woksan sa kanaka nong mao. Okay? Are buya kemet solar me kot mia mekin katora pasang men liki kan o men susakan. So kom nak wata rai imen imen watong ke child cha tama puk saraw masa niya ki Tuen mepit monarch tueta yayu kital orala chay kouros songa choyo and some account ya Satan we account kital and some Jesus kotlong puegia I me uder kaunda chel puliki dia risk kital chel uder moidong kaunda wat kitame ko purgi ime ban we sansal. Okay. So monarch mo niyay pan tuwejay pan ngoy so lang kauno pan sa jaka kirong ray maurin maso ko me Satan wiya kakaon ko sorala are Satan wiya kakaontra chachani sapal. Okay, so you wasa na como yung ay ban sa songin nan masa ng god isime kakaon niya kay dek pwegi ay yang ya kasama Christ na imnor ay morap chuwukla lungar brap akatrat me kouros mo puksaraw condemn me kouros mo puksaraw kaatan ki moren mas we am morta arya kauno saik kaunda ay mor gate saik kaunda weyo so niya chayban korong pa na lesson no eka koso yung aramasaman eka koso yung puinin sarawiyo. Okay, sinda ada CMF correspond ka maurla, ada kadlik correspond ka maurla. So, aman. Kay de ka tang momotso me bang ka maurla.
manaman pili naman yamo mana wauniki masanang koto okay osanan buirot mean laroi bugiti kertalale oud aledi monarch kingdom way in court Kaun Jesus kachkito so Ira Koaros Ira Koaros ankin nan marki sipan pilata nai pepe kong mas dama kauno mama sani ngai pepe kong ipilata kauno me ai nan marki okay nan son isak payo silisak Uya karyawa Ira Koaros anki realm what ki yawasamira Kaun Yawasamira Kaun isira amigos kosia na markeria mana okay Kaun Jesus Satan yawasamira Kaun realm in ara dominion ara yawasamira Kaun nan son isak payo silisak isolar ka koskosa yang kumail an so ray pueki Kaunen sambawat samador mamon kaunoa lobulaw mama sanong sabol mawarang kuwa Judas Iscarioto irailakan me sampikan me koton salieti Arya code Wasa imechela saki me kauno katan ki Kaunen sambawat so sambawat kauno me kabgata aramas dib so jabang watak nan Genesis sabol manggot sambawat nalang samba kauno me kabgata Kaun wat ki smechay mo idan rule Pweki sabay ke natami so Satan wiya ka Kaun aramas ka ibuti gidip Satan wiya ka Kaun okay so ben Jesus masani code me Kaunen sambawat samador so chay solaran anki ko sa ray po Kaunen sambawat kodon yaya rapo ko okay so ni sakpayo silisak mo so ni sakwalu silisak wano Jesus ap kaching sabang masani I way kay dek man so me what wasik donger malong kopong I way kay dek kisan sambawat I tungol papakan pampekin niya po amante pangyola ren men susakan apso I way kay dek kisan sambawat so kauno nituan ay pajowan ay saya ko patar meseriman pa ni puti abang wato government apan wato sapol ma way me Kaun okay so moment Jesus akot ni paluar apan so lobu la langatapon lobu be wedi chepel so yan so me wing koto tiata remi makombang kamelele Kauno okay so chami miselija nan samba mesejan wiya selija udingan ren kouros mesoja kamelele Jesus puegi komo yo ngoy chapana leta kasamo Christ na chamnor win koto Kaun Jesus pola puen kapulpulang aramas tiata bon rail kan ime masanegi whosoever what ki aman Eso automatically kapulpulang kouros eong kouros ap meman me panaleta ikar na chay ngongki ntangar masip sapal kolula luke yung Christ na namnaur po wing koten and katlong okay so realm makos kasaya so Satan ka Kaun samba an sama komip sapal kauno ka Kaun komi realm to it yawasa pen Jesus masani Kaunen samba katan ki Satan so Satan ka Kaun samba kisang pungan kauno atami ipnin trapyo pili naman sola Satan a Kaunia okay sama kom sapal ko may mata sola Satan Kaunia an sama strip sapal chakan masapek chakan lam chakan chonga selibuni kan Sa kapakap ni marang Kaun Jesus pogida chay mamor nan realm min ngayon sa nan realm to weja wasa me Satan makakaun okay iko sampalen kom kat wasa makam kat yan ni physical up in the spirit Satan also is coming
Arma kamu sabalap sa is kamu luet. Satan ban matongki pogida child sosa me I kaundar chebel nanai wasa. Okay? Soahng kaslu me rap share tera duwepene loale Ira Koaros Doadoahngki ye citizen. Okay, citizen. Citizen so ibang kasi realma mona kodi do citizen apo kita kasampal okay chay mata Wein court iban melang ay kulanan lang amen kamu yung ay chapter practice Wein court sambawat niya tabang kapara ko nga chamor tama ka na mamasani tama ko porong court pechay laluyer nan Wein court niya chay Doadoahngki principle tama audita Wein court tama kamelelen Wein court yawiyapan Wein courten. Kaya Wasa me check mok cellphone samba Satan recognize Syrian God Syrian God okay Satan ako nang kilang Kalesia sa isme Wein God mi pewe ako nang masak okay hallelujah okay so lang kenda tami yale ta Christ I lom ake comes to Doadoahngki is kameren kauno. Okay, comes Doadoahngki, come look at young Christ na more comes to wegi. Makauno makong kisang koryakan o kiyang pewe di chapel. Chapel mimi pan nen aramas kouros mi sapal. Okay? So kasluwa citizen, Joe. May bang saya citizen ngoy citizen in Pohnpei. Ipo Fiji, iko san Hawaii, ngoy citizen in Pohnpei. Okay, kakiyang usus ngoy men Pohnpei. Purala mamia sinsaboy tsaka yo Pohnpei. Igak claim I right I pung. Tuweja kita. Okay? Nan morin solang niyan sa makomu sapal komu citizen and Wein court kom sotrana lennan lang kamu osata makom citizen sambawa chaper practice ngoy citizen an sami panalyalu koy aman so maunani yanane kaos ngen sautron re pugita ngen sautron masak ngen memimre imabuksaro ko saya kasi nya chay memor pun sambawa chay bangkan operate chay bangkan memorki kingdom and yawasak chay gosang niya okay ngi gosang mokot kutri Pohnpei physical okay ningen ngoy Syrian court ipsapal ngen saraw mimre kakpelian tepel spirit mo okay ikak kapakap piyayanan kan kaunokat kido pogita ngoy Syrian court. Okay, back to the chailip sapal, up kaunoinen do. Chaipin kotokotoki ya chay mor palia, a kauno inanen do. I mean, kakela kayang kachay me child citizen. Okay, so admia child pung. Mia child pung. Child chowen way, Mehlel Wein court, pogida in Chang Christ. Child younger, more kilo younger claim. Is ke child re. Maso ke child aramasan liki, pueke Christ, a white child do ren court. Child yang alat ki Syrian court. Kapayakan makoyang papa Abraham, koyang kamuyo ngoy. Kardacha, saraw ka diyang child. Ay ma. Kutong mong court ay ma. O main court kalangan ng kami kom makong etipekan. Okay? Such sa loale. Child chon way. Okay, so in silu isa kwanoler isa keo. Nan wasaw kom kak wadaga de mur ap nioralap ong citizen te way Satan aramas me ibang kasawi ke may minan we ngoy citizen nan lang te citizen nan hel iban perperen ke uya megot ngokiten rotorot okay jar may ganyan saraw yabe up one is ngoyo kasaleta igugola yate isma kakaunia menia monarchy menia government makakaunia okay and Satan te an kauno an rotorot te an marain so nan son silu isa kuno lerie isa kewo kasi yame aramasakan re pekong rotorot
Pweki araikin min wia me got suet. Okay? So cha ramasaman me ipsapal. Pangkino yo ramani na wia me got suet. Pweki Satan na masamasan o katipikalakali. Elei ma bantipekita. Ama ipsapalap mata wa alana more suet pirap uye suet madwe jaudanana na court. Esaik Mehlel in ipsapal. Okay, porque tan niya so machaikin ipsapal nganen coach kan tiyata po child. So kan katkito marain, ya katkito karakter, katkito is kauno kan mesotra mire child ranji ko. Okay, nan so on silu nan riesa ke ota mimen ko saya. Ame man mekin wuya Mehlel again ya Mehlel lo kan paradong. Meman mekin men wuya Mehlel dota rawan ke kauno. Rail aleta maraino paradong rail. Rekasaleta mer Israel ewang kauno puyeki rapasanki kuporong kuot terapaiki ang kauno. So Wasa may bangkilkile me angoy sa ulang. Pagkita kiniyan sarawi, taken yang uway back na ipuk sarawi. Ta ay kaperin kan miminan megot meswet. Okay, tagot meswet yang kuporang kuot. Emasani yan der nanak mennanak, yan de prap men prap. Okay, emasani yan der lukayalikam stukak pop sangya uyak sonay meur. Paria ngay me matawa may saulang. Apong classification on kauna yurong menya way mamamore way rotorot. Okay, po win barayno tampang kasaleta kuprang kauno. So kabayo me weria wa share te weria wa song tro loale. Ira Koaros mia Kosonned para So Kosonned in Satan and so Koaros again lies again likam me pue kalap likam yata atan Satan likam. So ni sakpayo me man me sotra pakong ya. Sotra kang kapayata ay patangkan. Okay, ni kamuyo ngoy trustranane udan backslide the udan so besang kauno ni sansal marmas klantok lang ngoy ramas wadaman bamping kasawiyo ngoy so lang man so jung kapayata ko porong kot arisma ka Kaun Riemen Satan. Okay, maya saya kuporong kuot kana papalan yan kapayata ibana sa Satan kakaunia. So we are megot. A child more in so long. Yerameni chichar ki chopogita. Kauno bang got to rupture ban wiawi aban bebukta la sapolemakan me. Look over the bot in nan rail makelekel so just spot so mayin deep mamorseli. Karatan sa makamuyo ngoy kin rongata tak Japan men so pesang Japan men kolukila gikonta chame kalap likam kolukila opportunity in popiti Koaros kotot kon wasak chok wasak pwede repeat mongkot same sin aryapan sola makapan tiba child. Okay, nan Ira Koaros tuwecha law Kosonned para ira so Satan dami agan buya ang kapupuya ramasaman te practice in nang wirorot sabay gondor kauno kun buyawi. Okay, ya Kaun Jesus ya Kosonned me para sabol maweyan ye puksarawi me para kareta Makchaiban kin John Sarawia atail more berbraki sort of wait kebuk Sarawi or kaide kauno me bil kakaun. Okay? Niya chaila malamame chay saulang ama isaulanga ay more sorta pasanda pembuk Sarawi. Ikang baptize, ikang ipsabal. Okay? Ikang kapabodla. Ikang buwato aramas na yan wing court. Ay charki che yang kuwoy ay programming kaudak. Ari ay more Satan magkakaon. May Koaros duwet a law dame govern dame para dame kapayata.
rule ismeka kaun nan buaya ye book sarawi okay law of the kingdom of God bukan Kosonned Kosonned me para Wein court okay nang kayon son riaw silule limau magtail kin baikyang sabol mangkot Kosonned takan ye kasalapan me ktail osayisi mameman panin ta me asa court absodragan baikyang sabol mangkot Kosonned takan Ira maslika me melelo socha mi mere ari sangwat magtail ka kasaki is ktail on kauno okay is ke child on counter so child so long ansa me child so jamin pe kyang ko parang ko child ka cho kata menya we me we is nan marki me child we nan marki ki nan so kan me check in sapek tepek okay kalimao in song me ra duwepene ra share ye custom okay may bang ko say ngai citizen pompe ngai Towe men pompe yonga kanat law yonga kanat Kosonned awopil custom wat ki Tiahk sangan Tiahk ta mesaken buya okay Tiahk atal Tiahk nan wen pompe so nan we rod mia Tiahk nan we marain bil mia Tiahk me konong practice okay Sone sapayo kaitak sone sapayo soneo payo lima was kosaya rot metuwa Satan Tiahk and mokadan rot sebang watakatan ang Kalesia limau isak tuwaw lelri isak silu Kalesia Kalesia limau isak tuwa riyasak silu akachin masani ari wiwiyakan nituwanana panaramas mesansal yetakan okay so ana panaramas miko sa yayar me kchail liputi chay kairtanan ana panaramas okay pwede chay liputi cha Satan makakaun kchail nan Roman silu riyasak silu korusya deep otoror sang kalanganan court okay so kecil kasaya ana panaramasakan sansal nanak kamal Tiahk samin pongi tigitigana nikan wunani kailok akachat luwak lingarngar akamay saminimin mawo perin sakaula o song taken met wetra me Pwukat indayang kumail met tuetra indayang kumail ermas irailakan meken wuya song Pwukat so Japan so kuwen court okay so custom and Satan imaka okay custom to tamaral practice tamarakan wuya ari imaka so mi banasaki menya court makakaunia ganyan sarawi ngin watawat abya terkelengar ya win wunani tra ya ipidirina kamay okay arya Wein Satan muya kakaun ay sarawi rasang tradition rasang Tiahk yo wiya pa yo rasang religion sorry sa santani pombia ngenen wiya pa ay sa megot me ibusang reng court okay chay bang Tami song ko saya palilaw chay na paliala chay kautong ko anak chay puligiti Wasa ak chay ko to memory samba Wasa okay ap machay bani bukingen ngenen ko tra bani katstiro kaun ke chay taw me bang kapade tama chay kamelel tama chay buya so bani utra asa riaw tami chay lan la chigitala le ye ana panaramas Ge religion spirit chachan chay godor kaudak ap kaudak kum politima etc impact etc change etc wogdala etc lipa chay kaudak lana chay buil chay la reporta memorke ana panaramas ari ibi ko saya Satan makakaun kaiten kauno okay ama kauno makakaun
Wasa me ban sansa long trail nanura to create a creow ayetakan one ngeno makauno makakaun omu morai mor one ngena pan we sansa limbok baran babol kanangama kadak lalapot o pampap o ewen liki oyo soja Kosonned megenuang Pwukat Ari supplement Christ Jesus sakan kemelar pen ana parail yang ake Tiahk suwet o inang suwetakan. Karong amawa masani supplement Christ Jesus kan. Imagareta kamuyongay sa chakak da chora labi masani me. Ay kinyang sarawi ibanyang minanlang kauno mai kaune ele ni kosoi mumang kau na kenurong aramas, kenurong ni tuan dame sabol mamasan masani. Okay, mamia wan ngenen koto retail, ima bangkatan kiki me kecil sabol ma. Makecil kasamo Jesus nanam nor, nana child nor, puegi a child dam child bonus a Jesus so ima kau no kakagerking kecil sabol ma. Okay, amasok jaiban John Sarawi apwan ngenen Satan anapanaramas imepan wiyemamnor. Rajugajuk riyesak silua. Oiso, riyesak bayo. Arisapolman Christ Jesus akan kemelar pen anapanaramas. Okay, saban mia transition, aban mia woglayo yay ngoy mas kasamo Christ ay nor yay ngoy ran Pwukat. Okay, you will not say Wasa. Kajaiban, kemelar, pain ana pachel, many ana pachel, deep ko, Mugajali Pugiti. Okay, can go say, Ngoy so warm manage, man, Japon tipan. Nicolok Macchai, look a young Christ a chime nor, Ngan Sarau got long, Ngan Sarau kai puedi, Nanan court, Kuprong court, character, out of Kauno. Okay, Gendo and Kauno, Prince Apolmaka. Ngeno, Kachki young Tyler Moor, are you Wutan pan cotton Kaun Moor child. Okay, Chaban Purta, Ran Kouros, Moitang and Sarawamen Kaun, Akchelambangka, Kakatan Kime, Ngoy Sapolmang court. I may bank some Christ, Bar le Mouse Samalaro, Ngoy Tor Kaun. Ipil Moitong air, we rojon Kaun. Okay, Kichailen derak lapalap. The kamakar pana aman tebil perin pana so dame mama sani aban mia one a child Tiahk ye limbok katek mekan mepit is kauno kasaleta kauno so kawano karayang enak kawano meira share pana the duwepene Ira Koaros ang power okay nan Episos tuwal riyesa kewa akasakasaya tuan victory pewedi memimeren Jesus nan riyesa kewa Christ Jesus kakaon sang nan lang o katkat o egateng katkat bonangin kaunakan o me lapalapakan o me manamanakan o somas en nan lang kouros sabulma lingaling loud sang lingaling kouros en sambawat o bil mwe me bil bangko dokan gaya embrace a Pwukata wasan wata Pwukata kauno ponangan me karusia Satan o me karusia Imagareta ansa menchekun anla kapor ke kauno usong ada child komat nan pewedi udengan trepel buaya kita child lasa child mangi mekotman mechevia kau takang pewediar guess chum pewediar tama chevia kia child imun chichi riesa kriya wakot kat kiyang pan aliel one Christ me kouros Kot kat kiyang pan aliel one Christ me kouros o katin kasapulata en wiyala kaunen me kouros o tapun momotso me ye paluara
o kaun sakbar mekin katin kaun sakala me kouros wasa kouros. Okay, so tame mamasa ni wasa kauno moidanger me kouros kaun Jesus bewedi. Okay, kaun Jesus yime chapun momotso ye child me wiya balwaran kalaben Christ o kasaya kichay me bang kaun sakala tama kauno kat storo trabiata kauno irirong komyongoy kaun sakala kauno highest level me bewedi Satan kawela uding kouros kamaur kutraila so komyongoy ban operate sambewe chasojo ye pak ren Satan ba chasojo ye mama ye selim lulu seliba so ko proper so kauno wai kutraila bewedi victory is yours, victory is mine. Para tapali laut na chawasa oh ngoy chon citizen in heaven bewedi er chapel. Okay, pali laut na mosa amyo ngoy pali laut na chamangi is kicharen kauno tama kauno uya yang gudra akidong gudra authority and boom manaman. Okay, nana chay kapakapakan nana chay bili riro nana chay kamelel kan puegi child punki child perenki is ke child makano wiya yang ke child. Okay, Episos riau eulelisu Episos riau eulelisu mas sojo maurumail ni palingen pueki yang mail sapeng kan utbang mail kan mas ako sa yung aramasaman meso besanger tibakan maletar Christ niyan sawo kumail kin wawetki al swat and sambawat. Okay, ta point me kikidong chala ye power. Okay, power Mia power in Satan, mia power in court. A power in court up away dear power in Satan o Soahng Korosia. Okay? Aga saya kumail kin paik yang kaunen manaman and nanwawa yengen mekin kamamakit o kakaun irailakan mekin uwang court. Madawa? Meman mekin uwang court ngen kakaun. Meman mekin paik yang court ebewedier ngen. Okay, so lang kanda. Kachukak kau Satan. Kachukak palian Satan po Satan manaman. San salamau. Sime Satan kakaun nan wasan wata. Kakaun railakan mewuang kupurong court. Okay, ni kamu yung ay ban submit iman na same spayo isu ko saya. Kamu yung ay ban aktikla mongot. Chapan alita me ima chakwot. Chapan aktikla mo chapan pungki yang ita me masani. Arya mia cham manamanin kaus chepela banchang. Okay, kecai kouros pil yang tuela Israel maso nana Israel maur niya child kun wawetki inangan palwara child kan wokin kapayata mekot me palwara child te pain a child lamalam pangkin insenki kareta ke child pil utan yang chon sampa kouros me pan ang yangan kauno ap sabulmang kot kalangan ye Meaning loud o sabulma limbak meaning Towe Mehlel re child. Kareta niya child meklar tipachaikan. Ekatin kupurota kechailen yang Christ yasata. Ye met kalangan en court mekumail maurkila. Puegi yamail minmini yang Christ court katin kamaur kumail lar. Pugit trial and yang count Jesus kakaun nan lang. Kom yang kakaun. Ekatin buyata met puen katin kadede yang ti kouros me bang kodo wan sapul makalangan lap nilimbak me katin kasale yang trial sang ren count Jesus. Okay, so power and koto sansal
available duetra mangai a kapulipul pon rail kan muitong Kaun Jesus rail nor o suikala te rail kan power in Satan ke lail pon rail kan menorki rail nor ne uang ko porongkot okay so we Ira Koaros miara manaman imakarata kai Chang apo tikitinkanani pongi kasan so winani Satan maka Satan miatra tron ta token momotso kin wiya kapakabo pang pos chulupa archanga ren Satan okay kampaka puegi puksaraw ka dito yang kejeler mia power and god kun ta tokong aramasaman makin suigala tipakan makin suigala insenekan o waun ki kauno attelan banga kilan lipon power and god chechaka play around matong deep actually dekeker marang Kaun Jesus po manaman marang Kaun Jesus manaman ang kapulupulong ngatra aramas me waun ki i okay yamu mana chai waun ki chai suigala iski chai morin deep morin mass morin Satan chai suigala actually bangkak totong mana court okay last Ira Imwsekla ya Ira Koaros miara Imwsekla okay we rotorot Imwsekla nan heli mapuksaro masani lokolok sautuk okay maduri Imwsekla kom na kwata kwasaw ay ban last kila Doadoahngki child tame wingkot masani ki Imwsekla maturi Imwsekla mau silisa keulel silisa payo masani nay naramas lau bangkot to tuwanan markiman okay Kaun Jesus puro-puro a bangkot to ni tuwanan markiman yang aki sabol matulong kan Kalesia ban kot nan sabol molen kadik lingan okay niya kot to wiya ramasala duwe gitail patangke limba patangke kolula o kasali yang gitail al niya bangkot to inan markiman o bangkot to kadik okay karata kama sepuek chelder mamal ke matongki anso mau me muitong cheleng kolula o chon samba korusia pampe kon panamowa e apangkot ira pasang Israel ne puin riau tueta silapensip man mekin katore pasang nasi pakan sang rengkot kan e pangkila ramas pungkan ni palemaun amete kan ni palemaing nan markio ampan bangokong men ni palemaun masani sabmayo kupuramawi kumail kaito o towela weyo nono patang kumailer sang ni trapin kawa okay masani good faithful aban welcome kauno kot pangating kupurperenki e rirong mamangi isme melelen solang mon kauno ran Pwukat nanatel memor karda songoros mechegen buya te kosoya te kolaya accrediting to our account in heaven we kapatapat pano on natal men algisakis de men kalgolok okay katek murin mela rajugit paisa keo aya pil masaniyang me palmenko kumail koko wesangya kumail meryalar kan bangkot koko wang nan kisiniyay sautuk mono patang tepel oyangakan traman hell melel or hell wita on tepel apoy gipon sampawa chai munchichi ang god chai sojamen kamelele chai sojamen wauniki chai men peraperanin sampa traman peranin sampa antepel iso chakak peraperanin sampang ay gilgilemi pangkolanan lang iwewen wasaka na insonogi watak pagchailen mangi memorin saulan tuwa chay ipatyesan aneo mor kita naneo mor ipatyesan an me ipukidio
iko ertao yan o ikaperenki o ngayaleta mi sosa makuto sang nan ren kauno okay Isaiah tuwawo seryo bani puti aban wak a government do koto wa wiapa na we government do it is me kaun yang kan me pan chowe song Tiahk ta kan merken wiya song Kosonned kan okay so ime kosoya ime Jesus wato well government din kauno wiapan maur en nan lang kat kita pun sambawat rajuk paisa ko no wa ban la skila kachin masani Irail Pwukat apang kolang nan lokolok sojuk amapungkan pangkolang nan maur sojuk wewe sansal imeche banking sujanok wewe kita sansal ke pwekik chestu watak amake chel watak chestu wewe ke pwekik chestu ipsabal okay at pwek chelen wewe ke masanangot kasampal ki yo waungi abango sang tren ngen sarawi katlonger so sek chel chelen kamelele wewe ki waungi kapayata okay chay kapaka o main siyo wakot kaun labalapi kalangan ng kami ikalangan kiyang kamu kelakot kam gatin Doadoahngki sen kaki ko bana sapol mo masan yat pilipil se pilata kamu pang yat kaun at song kamor niyat memor pun sampawat ran kouros olot wasakan mesagin sapon layak kapungat mor sesuatu warong sesuatu kona sesuatu yang rong alakan kouros buya pakan kouros asampan lusang kamor makam gatin kat kiyang kijero Lord ikalangan kiyang kamu kelakwat yay kapakapo Lord ba pwede time up lakapo God and bilkak sansal ang kak sansal ang mga sangmet sa kaprayang kamu yat kapeng kasaba kalangan ng kamu Kaun Jesus mawiyat kaun at sang kamor amen kalangan o lakap chayban pusala